Hebrew 3:12-14. Chisesin hisianda machirin chi awoyeka. Lasabak chirlar kabakaban or wabu ori musha kor hisihi norma. Mashi abui wasilakaito sompek omek nakwa ambusir. Karemor pantangkashi. Os karem or hisinai or abak abui wasilaka or erba klinda oton kumasikwari. Karem uwosik chi awoye chilika. Lasabak ma or erem hisiwa ma otohom chi nantangkashi. Chir abui wasilaka ima chirin. Erba chi ambek chi anasaunchele ha chilika. Lasabak chirlar kabakaba osor undan error toltang krinak wasilakak sinaha si unak sunggu wabu ori sunja kombehom si nantangkashi. Unak abui wasilaka imasin or misinda nor halaha nor indangkashi. Karem uwosik erba chi ambek chi anasaunchele ha chilika. Nir krasimak ni nandanir. Uwosik halanak os akri tisiwolok. Masi orin ni misintianda hom ernindiaha ni haka. Os erem ni unai ori maintingkak ni nakwanir.